People who doesn't take side. Number 1, Luwe. Number 2, bloggers. Number 3, the bouncers are people who are known not to take side. Ikui any primary ni please. Peote dano charo joma wigi petiu. Now blogger mamire ena yo beda bay lok ngomo ti me kui. Kama penduzu lok miro ba. Ka boss me gu lok miro ba. Ka ugero lok miro ba. Ka moiken mire go pok ngech macharo bloggers. Now ini miro ni ini beda yeto bloggers pengo. Ala ming no po marokan po bol marokan no miro bol pa boss me kiken no miro bol pa penduzi kiken. No, do you understand the word bloggers? Do you understand what they are doing? Tiji me poko kwena. Kono marache nyoma bene. Tiji me poko ne yamo. Inde meto bere kama chile ken pengo. Lutela gini kum ngeo ni Johnny tiji me poko kwena. That is why ki goyi chimwa e jalbin kanyi mak gini boli yamo. Ki ngeo ni la 10 money tiche no me bolu ngo me poko kwena yamo. Inde meto ke bol megi ken pengo. Na ini kejo kai bolo pale wure penga. Wun fans, wun lu bol kui, wun ukejo penga ka uneno ngero mane kam mone. Ka uneno ngero mane kam mone. Ukejo penga. Why do you encourage a bloody politic in northern Uganda? Acholi pingo pe wanyang ko di longmo ni peace in northern Uganda ni. Why are we not friendly? Mapenduzi gen ke boss me gipe ki damo. Tamgia yo poke. Tamario mo poke gang. Pedong teloke ni mierukel da. Madong dano mio luenya ye. Abetting at Bosmic for many years. I've understood him properly. Bosmic da okay for 3 to 4 months in your week. Kau oi point mo gidugu lurem. In machalo latin money. Kai donye data. Ibi beru ni. Ana logo ki evident. Nena tot. A tot gu yete gu lanye gene boss me go team. A better react pa donye ye. Ka mo gero beru ka guana di miera donye ye pa donyo. Nen gil baro lanya. Jono lanye gu yete kit moiken. Machalo laten ma react bet ki wij matiu. Teke nen da mone tia teme kin lu nyodu madon. Donyo taking side right mama konye peke. Neno donga to. Pego da gene boss make. All these people working gene boss make gene. Kumbedi magentilu remi. Wengo da gene boss make. Now an machalo la teach. Nyo an machalo la tiene kampa boss make team. Unu mite ana da kin donyi kin da pa boss make gene mapenduzi pego. I'm very bitter right now. Dano Twatwal message la ming lo tere o kontimu. Now, this is a joint campaign. Ka ini nena kampa man penduzi. No pega representing boss me go team kuno. Ka ngero mono wa ke kampa penduzi. Uchi robot boss me go team. No peti are representing ma penduzi kuno. Pe ungeo politik. Ka pe ungeo politik lingo mod jomo bitimo. In bed mod mat nyoka medegi kuoni. Lo yeto dano. Umiro encourage Juan lok la ping. Ah, nyiri do lo tere. Nyiri ko ngo, ko na cham ngwenya, ko na nga go timu ngo. Nai Republic pe wati anen nget wudo. Una ye pe anen boss mi ken ko meti anen no gi. Ngo maraj kwetu. Acholi pingo pe wa kwanyu lok mi nyeku. Jaj. Ki chol twin maraj Twatwal. Politik me primary election no mier poku bet politik mo makelu nywena. Makela dega madiri ka primary ukar de tap. No miere jo mo keno dong mano fonyu kaka. Mapenduzi be, boss me team be. Gen wenge primary election. Johnny we Acholi, what should we do? This is a primary election. Umiere wakela dega mo madong kele wato ye. What is wrong?
adega Marac mi chol Cwiny Marac Twatwal ma imiro ni ngero mondo pe ong'olwa kampa la wuora ni adega ne do ai kwene wagi kwene wang'eyo ni ka primary tum ni tap primary ka tum ni tap kama penduzo karo ka boss mi ko karo ng'en mo karo ni no ng'era chiel modonge bor kwi kila wuore wang'eyo boss mi ga chalo mobilizer madit maromo mobilizing for ng'eru mo eken northern Uganda kan ka oporo mobilizing for other NRM flag bearers matieni kama pentuzo porro bere konyo dano ke mobilizing for ng'en mo karo ni ena ye politik ma wan wati ye pe politik me adega mi nyiego ma tut ma wona chuli bunu ne utamoni ena wego dano porre peko ni ena ye wego dano porre peko Acholi matie social media nyere la meng nyute wi kono tim ngo aden kay porre peko no gen peke no Acholi ni peke I have understood politics very well ngero mo ken maro nyen wi peke